U Ogledalu srijedom i petkom od 18:15 otkrivamo više pojedinosti o aktualnim temama iz područja odgoja i obrazovanja, kulture, umjetnosti, znanosti i još puno toga. Pogled u naše Ogledalo srijedom i petkom od 18:15. I evo nama još jedne srijede, još jednog izdanja emisije Ogledalo. Evo meni danas i u studiju drage sugovornice koju mi je pomalo teško najaviti, ali ću se potruditi da to ipak bude s lakoćom. Mogu samo u najavi reći da je to jedna od onih sugovornica s kojom u konverzaciji uvijek nedostaje minutaže da bismo je u potpunosti predstavili. Ona je književnica, ali u širem smislu značenja te riječi, jer piše i priče, pjesme, legende, aforizme, mudre izreke, drame, molim lijepo. Bavi se lutkarstvom, ona je ilustratorica, ali ono što je najvažnije od svega je što me potaknulo da je baš ove srijede ugostimo i dobitnica ove godine plakete grada za dugogodišnji rad u kulturi te za rad s djecom i mladima. E pa sve ovo krije se pod imenom Jagoda Sablić. Gospođa Jagoda, dobar dan ili dobro večer i dobrodošli u naš studio. Dobra večer, još vas bolje nasla. Eto, ja sam se potrudila nekako u ovom uvodnom dijelu obuhvatiti sve, a znam da sam puno toga zaboravila s obzirom da se bavite s toliko puno aktivnosti da ćemo mi evo sad ovih sljedećih pola sata pokušati na neki način pokriti sve ono što vas čini prije svega sretnom. A ono što vas je sigurno učinilo sretno ovih dana jest evo upravo i ova plaketa grada za dugogodišnji rad u kulturi i općenito vaš doprinos u radu s djecom i mladima. Sigurno vam puno znači s obzirom da iz mnogih i vaših i pjesama, općenito vašeg rada progovara i ta ljubav prema gradu kojem pripadate, a to je Šibenik. To je istina. Još jedan put pozdravljam sve slušatelje, sve građane i građanke ovog grada, posebno djecu i mlade, jer budućnost našeg grada ovisi o našoj djeci. Pitali ste me kako se osjećam. Pa osjećam se, moram reći, počašćeno, zahvalno i uzvišeno. I to moram reći iskreno, kao da me grad zagrlio i primio u svoja njedra. A ja mu to stalno vraćam, jer to je najljepši grad, ne samo na Jadranu, za mene najljepši grad na svijetu u kojem sam rođena i u kojem je jedna poveznica. Znači ja sam rođena, muž mi je Goričanin, to je srce našeg grada i to je jedna neraskidiva formula budućnosti, jedna neraskidiva formula sreće u kojem jednostavno ne nedostaje mi inspiracije. Pa to šibenski vas je uglavnom i prati u mnogim u vašim aktivnostima i u pjesmama i u pričama i u legendama, na kraju u lutkama. Zapravo taj pridjev šibenski ide nekako tako normalno i prirodno uz vas, pa onda mi je posve jasno zapravo sad da ste mi na neki način tako iskreno i kroz stihove izrazili to vaše sreće i zadovoljstvo, odnosno čast što ste dobili plaketu. Da, to je točno. Ja sam cijelu jednu zbirku u škrinjici života upravo posvetila voljenom gradu, svim njegovim kalama, skalama, svim njegovim tvrđavama, to ljepoti mora, Mandalini u kojoj sam rođena, evo i Gorici i Starima, znači tradicionalno sve što je vezano za Šibenik, jer ponavljam, bez Šibenika ja sigurno ne bi mogla živjeti, ne bi mogla stvarati, jer ovo je grad djece, grad mladih, metropola mladih, grad prijatelj djece, grad pjesme i festivala, grad koji grli svoju djecu i zato je ovo na neki način i pozivnica da se obogati na jedan način da mladi imaju svoj dom, kad se vrate sa studija, da mogu jednostavno stvarati i da grad zagrli njih i da oni svojim intelektom obogate njegovu kulturu. Vi se ovdje jako dobro osjećate, s obzirom da ste vi zagrlili ovaj grad u potpunosti, pustili korijenje i sve što radite zapravo ostaje evo upravo u ovome gradu, počevši prije svega i od rada s djecom pa i naravno dalje. Obično tako kreativca, to ja vidim u vama, nadam se evo da vam taj termin odgovara. Teško je uloviti
za glavu i rep jednog kreativca, a vi ste uistinu takva osoba svestrana. Teško uopće pitati što vas inspirira u svemu tome, ali nekako primjećujem da u tom radu vama jesu u fokusu, osim što smo naravno spomenuli naš grad, a sve se događa u gradu pa je opet za grad, upravo djeca i mladi ljudi. Jeste li se na takav način povezali upravo s obzirom na tu i djevojčicu koja je u vama, vi ste ovako poprilično razigrane, vesele naravi, ali nekako čovjek kad s vama razgovara osjeća da ste vi pustili tu razigranu djevojčicu na slobodu i niste obuzdali kao što većina nas koji smo malo odrasli, pa onda to dijete nekako čuči u nama, ali mu ne dozvoljavamo baš tu slobodu. Ali vi ste nekako pustili, čini mi se, to dijete. Točno ste to rekli. Znači ja sam cijeli život bila djevojčica i u ovoj prezreloj, dijamantnoj dobi ostala i dalje djevojčica. A da jesam djevojčica dokazuju djeca koja me vole, jer zovu me stalno jagodice, bobice, ima a svemu je, u stvari svemu su krivci, u stvari mogu pod navodnike nazvati, moji unučići. Najprije unuke koje su ispitivale i istraživale strašno puno o Šibeniku, jer smo u šetnji željeli upoznati povijest. One su tad bile malene djevojčice od 6 i 7 godina. Sad su već starije, naravno. Sad su one studentice. Paola i Leona, ovim putem pozdravlja baka, i isto sad istražuju neke stvari kako na koji način obogatiti život studenata. Pa je to još jedna tema koja će sigurno biti interesantna u mom radu. Zatim moji mali unučići Marko i Josip, koji su moji lutkari i koji sa mnom stvaraju, improviziraju sa lutkarskim predstavama različite priče, izmišljaju priče, ja ih zapisujem, pa je tako nastalo preko 50 priča, pa je to 12 se vrti na Hrvatskom radiju. Da, to su dakle brojne priče za djecu koje to mnogi od nas imamo prilike i slušati na Hrvatskom radiju, a neke su i uprizorene. Da, mnoge su uprizorene, bile su na festivalu u Ogulinu, Legend Festu, Framafu festivalu, Kotor festivalu, pod Murom u Skradinu, na Skradinskom ljetu, po svim školama i vrtićima. Ja sam sretna što sam upoznala mnoge tete, ali ovdje zaista moram jedno istaći tetu koja me jako podržavala, koja je isto tako u mirovini, ali nije umirovljena ili dalje radi, pa ovim putem pozdravljam jednu predivnu tetu koja se zove Željka Mileta. Znači ona će sigurno, koliko se otvori neke od vrtića, ponovo raditi sa djecom. Ona je jednostavno inspirirala me kad sam dolazila kod nje. To su bili i dan šibenika, i dan jabuka, i dan kruha i tako dalje. Ona je to sve sa svojom dječicom radila, rado me primila. Mi smo stvarali čak i fotografije koje su bile ruke života i koje su dobile jako velike pohvale od struke. Dakle, i vama je zapravo bitan taj rad s djecom. Obišli ste puno škola, puno dječjih vrtića. Radite to sve nekako kroz igru s djecom, a ujedno ih motivirajući. To je točno tako. Znači, djeca su iskrena, pa se ljudi mnogi čude kakav ja imam karakter. Ja kažem da imam predivan karakter. Onda to ono je megalomanski zvuči predivan karakter. Zašto? Zato što sam ja ostala ono iskreno dijete. Ali godine čine i svoju mudrost, pa onda s tim mudrim kombinacijom mudrosti i tog djeteta koje je u meni jednostavno stvaram, a djeca traže od mene da nešto stvaram. Oni me djeca su i iskrena, oni vas ili prigrle ili vas... Tako je, znači oni mene obožavaju, bacaju se na pod sa mnom, zaume jagodice, bobice, nemoj otići, mi te volimo, evo pokazala sam čak iz Japana, su mi poslali jednu zanimljivu čestitku, čestitaju vam rođendan svake godine, a to je poveznica s Međunarodnim dječjim festivalom. Da, i ja imam japansko ime, oni me zovu Jagada. Tako da znate. To nisam znala, da imate japanske. Da. Gospođo Jagoda, ostanimo mi ipak u Šibeniku. Nakon, tolike iskazane ljubavi prema našem gradu. Voljela bi da podijelite sa slušateljima ono što ste sa mnom zapravo već podijelili. Ja nisam imala priliku. To nije bio samo moj dan, nego svi predivnih ljudi. Kad govorimo o dodjeli nagrade, tako i grada Šibenika. Ja sam željela čestitati svom gradu na jedan specifičan način 958.
godišnjicu, jer on je tako star, pod navodnike, kao ja, a tako mlad. Pa bi evo sad samo iz moje pjesme Šibeniče lipi grade, nek mu to bude čestitka uz jednu pjesmu koju ćete vi pustiti, ja bi izrecitirala. Šibeniče lipi grade, sidni mi u krilo, da te ljubim, da te pazim, bez tebe sve bi prazno bilo. Šibeniče dite moje, sa pismom te budim, zauvik si dite moje, zauvik te ljubim. Šibeniče lipi grade, čuvam te i pazim, za mene ćeš vično dite moje biti, a ja za te brižna mati. Šibeniče lipi grade, sidni mi u krilo, sretan ti rođendan i sve ti lipo bilo. Do njega se stiže posli duga puta, kad se nema nigdje više poć. Njega se drži ka materina skuta, kad vitar nosi, kad je teška noć. On je kakav je, u brdu je klesan, njegove skale vode me do dna. U njemu sam drugi, onaj pravi je san, osuđen da živi od pisme i sna. To je grad šta grube riči ne uzme za zlo. On se svojom dicom diči, Šibenik je to. On sudbinu ne zaziva, a ne miri se s njom. Svoju dušu taj ne skriva, Šibenik je to. Na njega se misli kada tonu lađe, kad te drži neka stara bol. Ne nudi puno, al uvijek ti nađe, ponistru ka moru, postelju i stol. On je kakav je, u brdu je klesan, njegove skale vode me do dna. U njemu sam drugi, onaj pravi je san, osuđen da živi od pisme i sna. To je grad šta grube riči ne uzme za zlo. On se svojom dicom diči, Šibenik je to. On sudbinu ne zaziva, a ne miri se s njom. Svoju dušu taj ne skriva, Šibenik je to. Ovo je bila pjesma po izboru naše sugovornice, ali mogu reći bila bi, s obzirom koliko smo sad i evo ukratko govorili o ljubavi prema gradu Šibeniku, zasigurno i naš izbor. Mi smo i dalje u Ogledalu, a s nama, evo ako ste se tek sad pridružili, gošća Jagode Sablić, ali evo kao da je domaća, s obzirom da se ja i ona nekako opuštena ovo kasno poslijepodne, je tako Jagoda? Tako je. Osjećamo. Već sam u onom uvodnom dijelu rekla sve i svašta o vama, sad ovo ispada kao neko ogovaranje, zapravo sam vas pokušala predstaviti, pa sam onda rekla i književnica, sad smo se već nekako dotaknuli i vašeg pisanja. Dakle, ako se ne varam, 10 knjiga za djecu, od koje se neke i čitaju po školama, tu su pjesme i za nas malo starije, tu su priče, spomenuli smo evo i legende, što je također bio jedan poprilično, rekla bi, složen proces, s obzirom da ste proučavali koliko godina? 5 godina povijest, znači to su legende Šibenika i šibenskog kraja. Vi možete stvoriti priču, ali ona mora biti bazirana na povijesnim činjenicama. To je posao koji je mene ispunio
jer u gimnaziji, ispričavam se što sam promuknuta, imam alergiju. Ma lijepo zvučite. Dobro, hvala. Znači, u gimnaziji su mi najdraži bili hrvatski jezik i povijest. Matematika -2 s upitnikom. Srećom, ovdje nije potrebno tako matematika. Je, tako da je u stvari ta povijest ponovo progovorila kroz ove legende. Upoznala sam strahovito puno nekih stvari koje uopće nisam znala i omogućila mi da još više utonem mogu reći, u utrobu cijele županije i da upoznam ono što nikad u stvari nisam niti čula. Toliko tog neistraženog ima. To je toliko bogatstvo, to je tolika ljepota da sam ja uživala u tome. I eto, turistička zajednica grada prepoznala je ti 15 legendi o Šibeniku. Ja sam uvrstiti ovo? Da, do godine će biti uvrštene u, ajmo reći, u propagandni materijal ili program turističke zajednice. Eto, isplatilo se istraživanje jagode bobice. Jagodica bobica nije se isplatilo, jer ja to radim s ljubavlju. Dobro, nisam ni mislila financijski da se isplatilo, nego se priča zapravo proširila i o njoj će se opet učiti, čitati i tako dalje. Tako je. Onda kad, ovo sad govorimo još uvijek o vašem pisanju, dolazimo do jednog segmenta za kojeg ste mi isto rekli da je jako važno da se što više mladih ljudi uključi. Tako je. A vi ste se uključili na jedan vrlo jednostavan način, dakle, sve što vam padne na pamet, kažete mi da je to kao nekakva iskrica i zapišete, riječ je o aforizmima. Tako je. Dakle, mudrim izrakama, tu je i satira, sve je to u kombinaciji. Jedna zanimljiva priča, još dok ste radili, sad ste u mirovini, a opet radite previše, ali nema veze, onda ste to zapisivali u rokovnike. Točno. Pa se toga nakupilo masu, danas ste evo članica Udruge hrvatskih aforista i humorista. Dobro, sve ste to točno rekli. Inače, ja pričam o asocijacijama, pa me neki ljudi teško razume. Ne volim nekoga uvrijediti direktno, pa možda ja malo to lukavo izvedem kroz asocijacije. Onaj koji dobro, ne svača... hvala Jagode, hvala. Kako ste me pogledali? Htjela sam reći, niste onda možda meni neke stvari rekli, nego je sad onako malo okoliša. Ma šalim se, Jagode, samo nastavite. Dakle, u asocijacijama ja pričam neke priče ili u komunikaciji uglavnom koristim te asocijacije. Ponekad su to duhovite. Profesor pokojni Livaković je rekao, još da je ta Jagoda duhovita, ja bi je danima slušao. Tako je rekao i pokojni Mladen Bjažić, pa ja kažem, sve pokojnici o meni se najbolje govore. I tako zapisujući te mudre misli, ja sam negdje došla do gotovo 1890 aforizama. Onda sam i ponudila, jer je to vrh književnosti, je pisati aforizme s jednom rečenicom, kazati puno toga. Ponudila sam udruzi UHH, ali nisam vjerovala ću uopće proći, s obzirom da su to renomirani pisci, književnici, satiričari. Dobro, oni su probno htjeli da im pošaljete nešto da vide kako vi dišete. Tako je, to je, znači najprije trebalo je poslati negdje oko 200, pa sam njima u drugoj turi poslala još 200, pa su oni rekli, čekaj, stanite malo, pa to je, ali predivnovanje, sve predivnovanje, sve je stala, pa ja kažem, šta je ovo sad? I onda su oni to uvrstili u prvi zbornik, to je zbornik o ljubavi, najljepše misli o ljubavi srpskih i hrvatskih aforista, a drugi je zbornik u Pleteru. I iza toga oni su tražili da ja pošaljem u stvari sve što imam, pa su ostali stvarno paf, moram reći, jer oni su rekli pišemo mi to 10-15 godina i tako dalje. I onda su tražili da budem članica UHH, imali smo tu promociju 4.4. u knjižnici, pa iza toga su tražili da ja im ponovo te šaljem za njihov magazin UHH i tako svaki mjesec izlaze moji aforizmi, izlaze satirične pjesme u časopisu UHH, ali cilj svega je da mlade, ono što ste rekli, uključimo. Jer mi smo, mogu reći, neka predvodnica njihova, da im pokažemo da imaju hrabrosti. Ako treba u satiri, ako nemaju hrabrosti da se izraze, da u satiri pošalju neku poruku. Bilo da se radi o problemima mladih, bilo da se radi o seksualnom nekom poimanju života, bilo da se radi o studiju i tako to živi. I onda je cilj bio Miroslava Mukmanića, koji je urednik cjelokupno tog, i Dražena Jergovića, njega svi znaju, da
na moj poziv, u stvari na moju inicijativu da dođe u Šibenik po školama i da na taj način promoviramo našu inteligenciju mladu, jer na njima ostaje svijet. Ja bih volila da eto, ne samo gimnazije, nego sve škole uđu u tu cijelu priču i da izađe jedan časopis u kojem će puno mladih naših Šibenčana naći svoje mjesto. I progovoriti na takav način. Primijetila sam i kad ste došli ovdje, kad smo razgovarali, kako ste rekli da se izražavate u asocijacijama, ja sam tako rekla neke stvari, ne misleći da ćete vi već odmah kroz iskrice mi pucat s nekim aforizmima, ali posebno mi je draga jedna vaša izreka da je suza slana zato što živimo u moru laži. Točno. Evo, to mi je ostalo. Ima par, ne znam, mjeseci da smo se vidjeli kad ste mi to rekli. To je bilo u kontekstu nekom tada. I evo, sjećam se toga, moram priznati. Hvala vam. Ne mogu vam sad nekim aforizmom uzvratiti, ali ću vam zato uzvratiti s jednom pjesmom, ako nemate ništa. Može, hvala vam lijepa. Nije važno odakle sam, sve dok znadeš kuda putujem. Teralo me 7 mora, gorka kora ljute nevolje. To što brodi ne mogu da prevale. Čovjek umije, meni se duša od tebe ne rastaje. Tamo gdje se valilo me, ostavljaju prostor otvoren. Ispada se vrlo lako, no se zato teško uspinje. Moj se napor odbija od stijene, kridi kamene, meni se duša od tebe ne rastaje. Odakle sam, sve dok znadeš kuda putujem. Teralo me 7 mora, gorka kora ljute nevolje. To što brodi ne mogu da prevale. Čovjek umije, meni se duša od tebe ne rastaje. Meni se duša od tebe ne rastaje. Meni se duša. Evo, ovo bi mogla i ja uz Radu Šarbeđiju zapivat. Gospođa Jagoda, meni se od vas ne rastaje. Priča je zanimljiva, a ove naše minute, kao što sam i rekla na početku, tako brzo lete. Je nevjerojatno koliko bi mi toga još mogli zapravo ispričati, ali ćemo morati na neki način sad i ovim posljednjim minutama sve to povezati u jednu lijepu priču, ali s obzirom na vaše aktivnosti mislim da to uopće nije teško. S obzirom da se vi još bavite i fotografijom, vi slikate, dosta ste imali jako puno izložba. Ako u sve to povežemo lutkarstvo, koja je također vaša velika strast, i rad s djecom, mislim da stvarno dobivamo jednu lijepu, onako interaktivnu priču. Sve ste rekli. Dakle, moja želja je
da u Šibeniku konačno bude oformljeno lutkarsko kazalište, jer Šibenik to zaslužuje. Zašto? 1963. godine gospodin Mejić formirao je lutkarsko kazalište koje sam ja bježala iz kuće. Mene to fasciniralo, te lutke. Rad s lutkama, lutke progovaraju umjesto djece i tako dalje. I onda sam ja došla na jednu ideju iz svog djetinjstva da ja počnem izrađivati lutke, jer sam i kao mala izrađivala od babinih čarapa i krumpira i čačkalica i tako dalje, i ta priča se nastavila kroz evo djetinjstvo moje dvije unuke za koje sam rekla da su ispitivale strašno puno, i do danas sam ja napravila sigurno preko 280 lutaka, ginjula, marioneta, o svih legendi, znači priče mogu jednostavno zaploviti, znači sve legende, sve priče, svi crtani filmovi zastupljeni su u tim lutkama. Sve sam ih šila, one su originalne. Lutke su kod vas? Lutke su ne kod mene kući, nego su dislocirane u 2 skladišta. Ja ih nježno čuvam. Kad sam bila u Kotoru, tražili su da i ja sam čula da je bilo interesa da su neki htjeli kupiti te lutke, je li to istina? Istina je živa. Putovali smo u Veliki Tabor i dobila sam vještičinu sobu i tamo sam imala tu legendu u Veronici i putovali smo sa punim automobilom lutaka i tražili su ljudi da ih prodaju. Muž kaže, brzo, molite, prodaj, da se vratim, ovo je nemoguće, jedva dišem u auti. Ja kažem, to je ista stvar kao da si prodao moje dijete. To je naše dijete. Znači, one su sve moja djeca. Ali ako neko traži da mu napravim lutku, neće biti problema. Ali tu svoju, koju sam ja zamislila, koja je sastavni dio moje priče, ni za kakve novce ne bi dala. Evo, govorili ste o inicijativi lutkarskog kazališta. Da. Koliko znam, evo i koliko vas poznajem, to već dosta dugo zar pokušavate, insistirate. Ja se nadam eto da će to u konačnici imati nekog odjeka, ali svejedno sa tim lutkarstvom vi ulazite svugdje gdje god možete, gdje god su djeca, te su im lutke danas jako važne. Uostalom i dokazano je da su one u tom odgojnom procesu vrlo bitne. Kako reagiraju? Evo, vi iz prve ruke možete reći. Djeca. Moram vam reći da sam pozvana u puno vrtića i puno škola i izvan županije, pogotovo zovu ravnateljice i učiteljice kad je dan lutkarstva. Djeca žele taknuti tu lutku. Oni žele svi da im kažem kako se napravi ta lutka. Onda ih ja učim da mogu napraviti jednostavne lutke koje mogu u stvari s kojima mogu pokazati drugoj djeci da su mali lutkari, i tako jednostavno putujući ja sam došla do svih mogućih festivala, predstavila nekoliko legendi lutkarskih, znači predstava za koje pišem tekstove, scenarije, i rekla sam vam već ilustracije svašta nešto. I onda ja jednostavno zaboravim gdje sam, zaboravim na godine, zaboravim na sve probleme koje imam oko sebe i jednostavno utonem u taj dječji svijet. I taj svijet je pun mašte, pun razigranosti. I ja se vratim kući nakon umjesto 2 sata, nakon 3,5 sata i kaže, muž, jesi li uzela Dipri Lip? A ja skačem, sretna, ma hvala vam djeco što postojite i hvala vam što ste probudili u meni djevojčicu. Dakle, ono najvažnije, s obzirom da su u fokusu djeca, reakcije su upravo predivne, ne daju mi otići, volimo te Jagodice, Bobice, dođi nam, zovemo te, mama je rekla da dođeš na rođendansku moju predstavu, na moj rođendanski birthday, zovu me po školama, ja ću se odazvati, mnoge stvari radim pro bono. Htjela sam reći radioničkog programa i za vas isto, odnosno rada s djecom 60, jako puno. Da, preko 60 radionica u kojem se nisu izrađivale samo lutke, naravno, nego sve što se ticalo, recimo sad jesen, pa boj jeseni, pa ježići, pa kesteni, pa gljive i tako dalje, pa onda uranjam u ljeto u svijet mora, pa radimo različite ribice, sve iz čarolija mora, morskih dubina, i tragom toga su nastale koje prate, jel to je sve te radionice, 30 mojih slika na platnu koji pričaju priču o čaroliji mora, morskih dubina, i to je nešto što je oduševilo djecu i mame u Arsenovoj kući. Bilo je to preprošle godine, zvao se program Sao malo Proljeće s Jagodicom, Bobicom. I oni su htjeli da to potraje još duže, a ja sam se bila i sama iznenadila pod onim reflektorima
ja koja sam samouka slikarica i to iz ljubavi radim, to je izgledalo mi je toliko čarobno. Imala sam osjećaj kao da su se probudile te morske sirene i kao da me žele povući sa sobom. Znači uspjela je čarolija mora, da, i morskih dubina u potpunosti. Evo, gospođa Jagoda, evo ja nažalost gledam ovaj sat, to mi je nešto najgore kad razgovaram sa zanimljivim sugovornikom i onda kad znam da moram privoditi kraju emisiju. Ono čemu sad se ja čudim nakon svega ovog što ste vi rekli, u mirovini ste. Ne prihvaćam taj izraz, trebaju ga promijeniti. Ljudi koji su u mirovini ne miruju, oni konstantno rade, ja sam samo htjela reći malo odmaraju, jel? Ne, 24 sata nema odmora. Pa onda ću preformulirati to pitanje. Je li vama dovoljno uopće 24 sata? Ne. To ću vas pitati. I ne mogu prihvatiti kad neko kaže dosadno mi je, ja odmah zakolutam očima, bez trepavica. Jer sam imala jednu operacijicu. Dakle, ne može biti dosade u životu. Čovjek mora pronaći sebe i sve oko sebe šta vidi može pretvoriti u jednu divnu priču. A ja sam sretna, jer karneval je moja ljubav, srednjovjekovni sajam je bio moja ljubav. Karneval, to smo zaboravili. Da, ja sam pisala scenarije. Takvu entuzijasticu za karnevalom koji bi trebao uživiti punom svjetlu u našem gradu. Da, ja sam tu, neka me zovu, opet ću pomoći gradu, jer ga volim i aktivirati sve one koji su možda misli da se ništa ne dešava osim dječjeg tog karnevala. Znači i fotografija je moja ljubav, slikavanje stakla je moja ljubav, oblaci su moja ljubav, imam strahovito puno slika na tu temu jer oblaci putuju, mijenjaju svoj oblik i to je ono što mene u stvari motivira da napišem razne pjesme u stvari i ljudi se začude koliko ja u stvari ti pjesama ima, jer će sad izaći uskoro jedna zbirka pjesama za djecu. Taman, evo za kraj da vas pitam, sad u studenom bi trebala izaći nova zbirka, ali tako? U studenom bi trebala izaći moja knjiga 890 Dobro. aforizama, zamršeno, odmršeno, a negdje u 12. mjesecu će izaći zbirka pjesama za djecu. Dobro, nemojte mi zamjeriti što se sad malo na kraju mi sve izmiješalo koliko je jako puno toga, ali ja znam da vi u planu još imate puno toga. Evo, na primjer, informacija da ste napisali koliko drama? 9. I da će sigurno i one biti u dogledno vrijeme uprizorene, je li tako? Sigurno je to na šibenskom govornom području. Jednu ću već u razgovoru sam sa udrugom umirovljenika ponuditi našem Čali. S njim sam inače bila u amaterskom kazalištu, pa on to zna. I eto, stalno ja nešto radim, a sad priprema jedan projekt za umirovljenike, za dom umirovljenika i za našu šibensku bolnicu. Odlično. Nema kraja sa vama i ja znam da vama nema kraja. Prema tome, rado ću vas pratiti dalje u svim ovim svojim vašim aktivnostima i radujem se nekom novom susretu i nekom novom vašem projektu. Isprika evo na vremenu koje je ukazalo na to da smo stigli do kraja ove emisije i za kraj opet jedna pjesma koju ste vi odabrali, Mali krug velikih ljudi. Da, to mi je jako bitno jer nema face i nije mi bitno koliko imam lažnih ili pravih prijatelja, meni je bitno da imam kvalitetne ljude koji me podržavaju, a svi oni koji ne znaju kakva sam, neka pričaju. Meni je bitno samo da sam ja ono što jesam i da sebe ovakvu kakva sam volim i da me voli mali krug velikih ljudi. Hvala vam lijepa na ovoj još ljepšoj energiji koju ste donijeli ovo tmurno i oblačno poslijepodne upravo u naš studio. Pjesma ide za kraj, a ja znam da vi volite i pjevati. Malo ste mi sad promukli. Prejako sam promukla, ali ovo je prilika. Biće prilike da zapivamo. Sam pjevala i u kolu 10 godina, pa mi nije teško ni sa djecom pjevati, ali ovo Mali krug velikih ljudi jednostavno je pjesma koja me dira u srce i koja je u stvari moja pjesma, životna. Meni ne treba puno ljudi, meni je potrebno samo ljudi koji me vole, evo, sa svim manama i vrlinama, jer niko nije savršen. Jagoda, mi vas volimo. A hvala vam puno. Ajmo uživati u pjesmi. Evo me u malom krugu velikih ljudi da vas zagrlim. Hvala vam lijepa. Hvala vama i hvala svima koji su me slušali. Došli smo do kraja evo ovog ugodnog izdanja emisije Ogledalo. Naša gošća je bila Jagoda Sablić. Emisiju vodila, pripremila Manuela Čapalija, tehnički realizirao Joško Stošić. U novom smo Ogledalu ovog petka. Velik, to je naš svijet, naš privatni svemir. Sa zvježde smo kad se spojimo. Sa
uz koje znam tko sam zapravo ja. Ogledalo, srijedom i petkom od 18 sati i 15 minuta. Emisija sufinancirana iz Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.